الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Muna-muna, yung naka-schedule, supposed to be, Sheikh Muaz Ibrahim. Sumagawa, biya taga siya timagka ko, laong niya sublihin na ako pag ang itod para sa hansin liog ko bihaon. So hangkan ako bihaon nakabalik na isa. Muna-muna mga kamaumasan na muha agama Islam, sinlimabay, nasihat amuin, nasabot ko kaniyo, amuin pagpakamdos sin ibadat, pagpariksa sin ibadat, habulan Ramadan. Naman jari habihaon, mabaya ako hibisara in pasaw sin pakaradyaan, pagpahil-pahil, sabab sin pagpahil-pahil hapag ibadat. In ibadat, amura sa ini yung pinakamahal ka kato bilang mu'min. Pasal amura yato inluto dahon kapahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, kamaumuhanin kita, makusog kita magpahil-pahil. Na in pangasuburit to, uno in sabab niya, may ta kita masub magpahil-pahil. Dahil ha mga ulama, amoy nagsabot, sin sabab, may ta kita magpahil-pahil, hiibin ko dama. At niya siyabot niya, indo sa sibi-sibi, biya di in lumagbo, indo sa yaon. In sibi-sibi, biya di in siya lumagbo, mahinang sa dakula. Dahil na mga siyabot, hiibin ko dama, hakitab niya, Minhajul Qasidin, law niya, in pagpahil-pahil law niya, magtagna, hikaisa niya. Hikaisa niya in anyas tasgira azan. Atin niya in luhay-luhayon niya, indusayaon. Atawa ka, luhay-luhayon niya, in ibadat yaon. Laong tabihan, ayun na ito magbas sa Quran, atin niya, konsum da kuman. Atawa ka, sukot na siya, do sa sibi-sibi, hinangon niya. Nalaw niya, in pagluhay-luhay yato, in pangluhay-luhay mo hahinang yato, hahinang sibi-sibi yato, dito tumag na in pagpahil-pahil. Pasal, bag imano siya, laong mo in sambahayang rawatib, in mga sunnat, tinisunnat na bukod na wajib, na mapaawon, mahinang mo pangaddatan, amuin pagyanon nila taswip, amuin pagyanon habasa bihaon, laong niya manya na habit. Along mo konsum na ko mamas sa Quran, konsum na ko magsunnat, na tumaka yato, konsum yato, sambil humaba na in, sambil malawa na in, baya mo, kalupahan mo na, sambil amo na yato in mahinang mo pangaddatan. Tumag na rit tulong niya. In pahil-pahilun mo siya, in luhay-luhay. Anyas tasgira azan. Ikaruwa niya, sumuno kanya long niya, bang kaukugan na huminang sindu sayaon. Atin niya, along mo sunnat da, nabi akugan na kaubihan, wayam tadihu biha. Uslong niya pa siya, magbantog na sindu sayaon. Sumuno yat tulong niya, luhay-luhayon niya na, indusa. Ang biyaka to, ayaw na ba kita manambahayan? Asal day sab, manambahayan ko ibang sindi, wero naman tumatong bala. Hiparatong kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Anyas tahina. At luhayon mo na to, wero na. Lalo mo magsambahayan, wala day sab.
Yaon wala nagsambahyang, wala sa pera tungan musiba. Inyaon nagzakat, wala ray sab. Inyaon wala nagzakat, buhi day sab siya. Yaon nagriba, wayroon day sab pera tungan sintuhan long ka kamumulahan. Inyaon wala nagriba. Wala. Bihat to. Luhay-luhayon muna. Nasambil, bihan, laong hiibin kudama, akitab niya, hibantog muna, mujahara. Na dito lang niya magtagda. Amoy ating panagnaan sin in Muslim, tumagda na kita magpahil-pahil. Habihat ko tiranan. Tumagda siya din ha sibi-sibi. Hikarwa niya, laong sin mga ulama, insyigalo bidunya. Atin niya amuin, mabisi na kita, mag-alok na hadya kita sin pagdunya. Wayroon da ba'y sabsaan niya, in mag-usaha kaw, in magdaya kaw, sumagawa in kabayaan sin sara, bang kaw magdaya, bang naglando in pagdaya mo, amuin niya magad kaw hatiranan sin sara. Hatiranan amuin biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan intuhan nagbayta ka to. Hapar man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya, lupan ko sabihin ayat hain doon niya to. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tubghil fasada fil ard innahu la yuhibbul mufsidin. Wala tansa nasibaka minad dunya. Laong sintuhan, iban ayaw mo lang niya kalupahi, in uno, in bahagi mo ha dunya ini. At nga mayroon sa niya mag-usaha kaw, magparaya kaw. Wa ahsin, sumagawa lang niya, magparayaw kaw. Hatin niya, bang kaw nag-usaha, agad kaw amuin hatiranan, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tansa nasibaka minad dunya, iban ayaw mo kalupahi, in karayawan ha dunya ini, in pag-usaha, in pag-arta, way sa niya, in magpatawdarta. Sumagawa laong sin Allah, wa ahsinu. Na iwan pagmarayaw ka. Hahadis sin Nabi alaihi salatu wassalam, in agi niya hadisun sahih. Laong niya, mal faqru aksya alaikum. Walakin an tanafasu kama tanafasa man kana qablakum. Inbayta sin Nabi alaihi salatu wassalam, bukun long niya in kamiskin, in kabugaan ko kaniyo. Sumagawa an tanafasu. Hati niya in maglumba-lumba na kamo simpag dunya. Kama tanafasa man kana qablakum. Biasin paglumba-lumba sin mga umat na kauna, hisiyo, sin mga Yahud. Paglumba-lumba nila. Kama tanafasu man kana qablakum. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kitaan nyo ba yun? Baitasin Nabi. Paglumba, bialong niya, paglumba-lumba niya sin hisiyo, sin mga ahal kitab. Na, law sin Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patuhlikukum kama ahlakathum. Na, datungan kamo lang niya, bala, biasin bala, amo hindi matungkan nila. Biasin masabihaon. Kitaan yung Saudi. Law sin Nabi, bukun tawuan nyo kanin ka miskin, sumagawa, in kabuan nyo kanyo in dunya. Antanafasu, in maglumba-lumba kamo. Waron sa tusa, niya bang ko maglumba-lumba, amoy magpataod sin hatiranan, ha-mindset, amuin biyutang sinsara. Atin niya, in kita Muslim, subayin kabuhi tamiya magad haka-Islam. Subayin, hinang tamiya magad hadaakan sinsara. Sumagawa, unim banda kato sin Nabi. Uno amo hindi kabayaan kato sin Nabi. In maglumba-lumba kita long niya, hisyo in singuran niyo.
Amuin mga ummat na kauna. Hisi ummat na kauna, amo na yung mga Yahudi, bansin mga Nasara. Kita niyo masabihaon. Ingkatan hula Muslim, biya Saudi, Emirate, bukon kita bihan maglumba-lumba haamuin panghindo sin agama. Hakabayaan sin agama. Yung paglumba-lumba tabihon amuin maningud-singud kita, biya sin kakahinang nila. Weron sa niya magpalingkat building, magbutang technology. Sa may tapakita magbutang subay magdisco. May tapakita subay magbutang nightclub halal. Weron sa nightclub ini weron babae niya. Amoy at timpiang langan kako sin Nabi alaihi salatu wasalam. Maglumba-lumba kita singuran tain Alkitab. Hati niya, wala kita miyagad haamuin sara biyot ang kako sin Tuhan. Inyagaran ta amuin mga tao wala nag-aagama. Biya sin development bihaon. In Saudi, imbes na siya mahinang conservative, na hinang na siya open city, pag maasyatan. Bangya to agad-agaron, meron sa niya magpataas kaw building, magpalingkad kaw building, sumagawa, haamuin, tiranan, biyutang sinagama. Bukon maningud-singud kita biha, wala, milikan. Halalunta na imbabae, magbayla, kakitaan sin usog, yaon na maglamod. Ang payari kita hahula sin agama, mag-aagama. Amuyat hindi kabayaan sin Rasul, anta na pasupiya, maglumba-lumba kita. Nain kita biyahon, bihat tutuod in tiranan sin kabuhian anta. Maglumba-lumba kita, sumagawa, maningud-singud kita sin langay, bukun langay, Muslim. Sa langay, Christian, langay, Yahud. Weron sa niya mag-usaha kita, sumagawa, hisin singuran ta pag-usaha, magriba. May takaw magriba, may takaw magpaon interest. Bukon niya to yung pangdaakan katusin Tuhan ta. Bukon niya to yung pangdaakan katusin nabita. Mayroon sana yung pagdunya. So magawa, maglumba-lumba na kita. Magpatauran. Imbes na kita dumaya, tumaod yung pagkaunta, nainhinang ta, bukon na magkaon, mag-usip-asim pagkaon. May ta, paningod-singod, habukon Muslim. Laong sin Islam, bangkaw kumuan, bangkaw lang niya kumaon, pag bismillah kaw, iban ubo sa yung pagkaon. Ang kanlaong sin Nabi, akhirut ta'am uno, baraka. Hinapusan lang niya, at niya ingkapin. Sin pagkaon yan, doon yung baraka. Nain kita bukon na. Pagka kita nagdaya na, maon na yung pag-israp. Kumaon, di ubuson, hibugit. Nabukon bihat yung kabayaan sin sarata. Yung kabayaan sin sarata, masi-masi kaw miya magad. Hangkan na bang kaw kumaon, bismillah. Bangkaw na ubos, alhamdulillah. Pasal kihatihan mo, hangkan na kaw nagbismillah, kimaon kaw hangan sin Allah. Hatin niya, kimaon kaw hangan sin Allah, in ikaw bang kaw kumaon, magsukul kaw kanya, iban di kaw mangusiba, sin nikmat, amo indihil kanya. Niya kayo mo. Ngayon kita bukon na. Biyasin mga Arabyaon, maglangay na kita bukon langay Muslim. Biya na kita langay sin ahlul kitab. Amo yato hindi kabayaan sin agamata. Walaw po ni magtipon sin dunya, magpataod dunya, way saan niya. Sa kalupahan mo in dunya, amo yato di manjari. Nalong sin mga ulama, dahin ha mga amuin, mahinang sabab sin pagpahil-pahil tasin. Pag-agama, uno, amuin lando. Im pagpahalga atasin pagdunya. Dunya na din tiya kalibo. Ang kanalong sin Nabi alaihi salatu wasallam, al-kayyis, intaw taga-akal, mandana napsahu. At niya subay ko, iitong mo ingkatan, karayawan dihil kay mo sintuhan. Subay mo pagsukulan yaon. Itungun mo yaon. Wa amila lima ba'dal maut. Iban magsaddiya siya, iban nagsaddiya siya sin luto. Hahadlaw mahuli. Amo yan. Atin niya, wayron saan niya magdunya, sumagawa, suway ra isab, ayaw takalupahan, in dunya ini. Atin niya, dunya, labayan, tiranan hadya, hindi kita mabuhi, mag-usaha, sumagawa, bukon niya to in maksud, amo in tumutog kita ra hindi. Hangkan lang sin Nabi alaihi salatu wasalam, kun fid dunya, kaan naka gharib,
aw abiru sabil. Invite sin Nabi, hinangalong niya in dunya, inhantang mo doon biya ka uno, musafir. Abir sabil. Amoy lima pa isadya. Atawa ka stranger, bukun tao hula, bukun durok hula, himanti-hantihang karay. Biya dabay sa bang kita magtulak-tulak pa mga Indonesia. Bang kau tumulak pa Indonesia, in number 1, taliun mo, amo na in ticket mo, amo na in tugan mo, amo na in pagkaun mo. So magawa, bukun tuda mo yato yung maksud mo, aon maksud mo ruwaing. Bang kau mag-usaha, mamikaw hipag-usaha mo, mamikaw among dagangan doon haula Indonesia, ang pagkaw mo pa Pilipinas. So kitaon mo, hati na yung pagdunya, bangkaw hadunya, maglagi na kaw kumaon, biara na sintaw magtulak-tulak yaon. Pagdatong mo pa hula Indonesia, pagdatong mo pa hula Malaysia, unin taliyo mo, intugan mo, yung pagkaon mo. Nabihat ko rin sabihin kita hadunya. Magsadya kita magpataod kita hadunya ini, sumagawa, subay in maksud, di takalupahan. Pasal biya na hadis sa sabot ko na kauna, wayroon ta umuy pahadarat Tuhan, nakaagad ka niya in arta niya, nakaagad ka niya in credit card niya, in cellphone niya, in buy niya, wayroon. Muhi kita isa-isa. Nabihat ko rin sabihin garib, amoy lumaway pa dunya ini, biya magtulak-tulak yaon. Lawagon niya yung pagkaon niya, lawagon niya yung pag-inom niya, sumagawa, buko na mo yato yung maksud niya. Hati niya, yung maksud niya, miyari ako maglag-usaha, mami, daragangan. Dahong kumo ipahula. Amo yung kabayaan sinsara, amon akal sin Muslim. Bukon, bang kita nagdaya na, laong sinabi, tanafasu kama tanafasa. Biya sinlong niya paglumba-lumba sin mga ahlul kitab. Kalupahan mo na yung pag-akhirat. Di na kau magkahagad sin akhirat. Ang panakaw nagdaya, ang panakimangi inkatan. Bukon bihat to. So amo yato dahin ha mga sabab, amuin, hikabisi kato, hikapagpahil-pahil tasin, laong tabihan, ibadat ka. In dunya. Wayron da sa niya magdunya, magpataod dunya. Sumagawa, ayaw ta kalupahan ni maksud. Hikadua, hikato, dahil ha mga nasabot sing kaybanan ulama, sabab sing pagpahil-pahil, amon na lang niya da'ful iman. Laong sin mga kaybanan ulama, biya din lang niya kaingat talimang main agamata, in pag-agamata, in iman ta. Laong niya kita inbaran mo, bangkaw masubo, huminang marayaw, sub ko magstasbi, sub ko magbasa Quran, inyat to kimusuging pag-iman. Salaw niya, banglong niya ka na naman mo, aun waktu bihan, ka na naman mo, biya. Lisuan ka manambahayang, lisuan ka mamasa Quran, lisuan ka magzikir, inyat to alamat, in ikaw, libang main pag-iman. Nalaw sin mga ulama, inuubat sin sakit, kalam masin pag-iman, sakit, kalam masin pag-iman, ingkatan yan, normal lang yan, nung simbahasa. Hati niya, aun waktu dumatungtod hambuk bar-iman, lumamain pag-iman mo. Sumagawa laong nila, inuubat sin kalamma sin pag-iman, amuin magbalik kaw. Hati niya, anaron mo imbaran mo, balikon mo imbaran mo, magbasa Quran, magzikir. Sa aun to waktu dumatungkay mo, lamahan kaw. Hangkan na laong ta sin nasihat lima bayaon, al-imanu yazidu wa yanqus. Pasal impangatayan ta, magpinda-pinda ray sab. Nahangkanin iman taon waktu maglamma. Sumagawa, subayat to sautan ta. Uno yung pagsaot kanya, hibalik mo intag na routine, intag na hinang mo. Magbasa Quran, magzikir kaw. Aun saan waktu inzikir, bang mataod-taw di sumud. Na maglagi kaw waktu, maglagi kaw tampat, amuin, makapag-zikir kaw marayaw. In makapag-kiyamul layl kaw, amon di kaw masasat. In makasunnat kaw, amuin masanyang in pikilan mo. Subay mo tulong niya hibalik. Hibalik mo in pag-attend mo sin mga seminar, sin mga muhadara, sin mga Islamic conference biyan. Supaya long niya, amuin, pangatayan mo niya, tubiya sumub siya magbihing. Amo yan. Da'ful iman. Naman jar, in da'ful iman ini, in kalam masin pag-iman ini,
Pagka siya normal da, ikaw na in huminang tirahanan, bang biadiin in hikakusog niya. Pasal, in iman, maglamma siya, aun waktu in biya, in environment, amuin kiya butangan mo yaon, hatin niya, matao din sa sat. Na aun waktu kalagihan mo lumayo, dahil na environment yaon, supaya kau, hatin niya, amuin makatali, mapabalik mo in pag-agama, amuin nakabutang doon halawang pangatayan mo yaon. Amun iman, amuin yatin pagpakusog sin iman. Arakala environment, bukun siya marayaw, haamuin, ibadat mo yaon. Lawang ta mahibok, makuan, di ka makapag tasbih marayaw, pasal mahibok in pangdaigbay, mahibok in society, matawid sasat, bihay ni bihay, at suway ko lumawag tampat. Pasal may ta, in hula, long tabang kobian umatud, biasi mga Manila yaon na masasaw siya. Bisin taon niya. Nalong niya subay ko lumayo-layo, din ang mga tampat amuin, di hikasog kay mo pag inang ibadat. Biasi Manila yung traffic. Naun waktu in sambahayang mo magkalawa. Pasal may ta, traffic. Mig kausin luhol, dumatong ko subay mga magrib, kuas asar. Nalong nga environment. Nahangkan suwayat to, amo yung pagmuhut-muhutan tanin. Mga kamaumasan na muha agama Islam. In ibadat tanyo ini. Biya na sinasabot tanyo sin limawayaon. Subay tuod halgaan tanyo. Ayaw tuod kita magpahil-pahil pasal in kamatay. Taggaha. Way wakto niya. In pagsusun, haulihan. Nahangkan, subay in tiap-tiap Muslim, ayaw mo kalupahi. Ayaw mo kalupahi. In uno, in binin kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan nyo ba? In katan Muslim, magbasa kita Quran. Magkaw magbasa Quran, panagnaan kabakan mo sura, amunain, Suratul Fatiha. Law si mga ulama, in Suratul Fatiha, tipon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kamaksuran, sin Quran, may tasyapya na o. Kitaan yung kuwan. In Suratul Al-Fatiha. In Suratul Fatiha, patungtuman kau, hangkan na yan, doom adlaw, magbasa kita Suratul Fatiha, Suratul Fatiha. In katan rakaat, subay aun taga Suratul Fatiha. La salata liman lam yakra bi ummil kitab. Laung sin Nabi alaihi salatu wassalam, la salata. Atin niya, wayroon long niya, sambahayang sahi kimugdan tay maun in sambahayang wala siya nagbasa uno. Fatiha. Suratul Fatiha. Nahangkan subay kau magbasa Suratul Fatiha. Adlaw-adlaw balikan. Pasal may ta in Suratul Fatiha, patungtuman niya kau, unuin maksud mo hadun niya ini. Kitaan nyo. Long niya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah. Hati niya, namudji kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hisyuhi Allah yaun, Rabbul Alamin. Siya intagdapusin alam. Ar-Rahman, insifat niya, Rahman iban Rahim. Sumunuin aya, Malik Yaumiddin. Siya intagdapusin, adlaw mahuli. Amo na yan in ilmu, akida. Ilmu akida. Hisyuin Allah, amo na yan insifat sin Allah. Una yung sumunukan niya, iyaka na'budu. Amo yan in sabab bang may ta kita yari hadunya. Bang may ta kita piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Hangkan nalongo, ya Allah, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tunggal ikaw. In uno, in pagtag-ipunan ko. Pasal may ta, in maksud pagpapanjari ka to, amuin, magtag-ipon kita patuhan. Kitaan yan. In panagnaan, introduce Tuhan, in ilmu tauhid ka to. Hisyuhi Allah, na amo na yan insifat sin Allah. In Allah Rabbul Alamin, hadunya siya intagdapo, haakhirat siya intagdapo. In sifat niya, baying ulungon, baying tasihon.
Sumuno, iyaka na'budu. Amo na ini insabab. May kita hadunya. In parman sintuhan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala kulong niya piyapan jari hisiyo. Imano siya, iman sinjin bang bukon karena magtag-ipon. Nahangkan hapati hata ya Allah. Tunggal kay mo tunggal ikaw in pagtag-iponan namo. Nah, hikato niya mangayo kita. Bukun hadya magtag-ipon, mangayo kita daran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Du'a, ihdinas siratal mustaqim. Du'a. Mayta, ipangatayan tayo ni malamahang kan diaak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo kaniya. Hangkan nalong sintuan, ud'uni, astajib lakum. Ilmul akida, amo na yan, inpanag na ansura, hindu kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtauhid, in maksud sin pagkupanjari kato, uno in hinangun tabang kita yari hadunya, ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, ihdina, hidayati kami. Pagkain padan maray pabuntol. Indan mabuntol yaun amo na yaun indan sin mga amuin iyanug haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin karayaw. Dua. Amo na yan in maksud sin Quran. In magtauhid, in magibadat kita, in mangayo kita kami. Amo yan mga kamaumasan na mga agama Islam. Hangkan, in pagpahil-pahil ta, sin agama ta, awn yan sabab niya. Sumagawa, in Allah subhanahu wa ta'ala, piatumtuman kita. Bangkaulong niya, nalupa, o ipon ko, hapag dunya yan, nabisi na ka hapag dunya, yan na ka mo naglumba-lumba, sabang ka manambahayan ka ko, patumtuman ta ko sin maksud. Hangkan na in suratul Fatiha, law si mga ulama, amo na yan, in summary, sinhul, luon, maksud sin Quran. Nahangkan subay kita magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay ta ayaw kalupahan, uno in Fatiha, pakaradyaan tu. Panawhid batuhan, maksud si pagpapanjari si manusia, iwan uno in hinanguntaha dunya ini. Amo yato mga kamaumasan na mga agama Islam. Na, aw panasabusin kay banan ulama, uno in mga sabab sin pagpahil-pahil sumagawa, di na ako magpahawa, pasalbang lilayon kuya tu humawa na tuhudin waktu. Insyaallah subhanahu wa ta'ala bang mayan ipagbarakat ka tu, sinallahu subhanahu wa ta'ala, misan da kuman ilmu, tiyo, bang man amuin kagausan taniyo, atinya agarun, dahil sin ilmu mataud, amon di ra kagausan hatihun. Na mahuli, mamaid na ako. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.